Bitno iz razloga što je to nekako fair prema svima. Svi bi trebali da imamo jednaka prava, jednake, posebno da budemo nagrađeni za svoje rezultate. To je nešto što je po mom mišljenju fair. Prvenstveno mislim da je bitno podići svest o tome, da mnoge žene i muškarci uopšte futurološki da nismo svesni tog problema, tako da mislim da je to prvi korak. To radim u školi, radim sa mladim ljudima, sa mladim devojkama, ženama pred kojima je budućnost, izbor budućih karijera i borba za neka njihova prava. Trudit ću se da to prenesem u svojoj školi, u svojoj zajednici, tako što ću razgovarati o toj temi i podizati svjesnost o ovom problemu i tražiti rješenje za to.